Яркий представитель башкирской литературы начала 21 века. Именно так говорят о молодом, но уже известном далеко за пределами родной республики писателе Айгизе Баймухаметове. В 2013 году в государственном издательстве «Китап» вышла книга молодого автора Айгиза Баймухаметова «Не оставляй, мама» на башкирском языке. Повесть буквально взбудоражила общественность. Недавно автобиографическое произведение вышло на русском языке. Kaldırma essay eserin tizden zor sahnelere kuracak. Geldim ya. Selam dostlar. Bugün biz hazırki zamanın büyük yazıcısı Aygiz Bаймухаметов'ta konakta olmaktayız. Buna bugün biblioteka var. Siz anlahanı neyse kitap okuyun. Ben kitap okuyayım. Ali bana uyumun hatta sunpula bir kitap yazarsan gayet mantıklı kitabı. Ayta almayım tege to'xtab qolgan kitap o'quvdim deb, chunki boshqa ishlar bor. Bu tege yo'lga yurganda boshqa vaqtda men televizor qarab o'qiyotgan yaratmayman. Ko'ra kitap o'qiyman. Hangi okuyan kitap okuyun? Buna ne? Tanışman garip var benim halk yazısının yanrak üçüncü tom satta. Şu kitapta okup yataman. Nima turadi? Bunda birincisinden anam neler kirgan? Buyruq aytgan, pintologiyani, so'zlashib kirgan, ham publitsistik ocherklar kirgan, yozuvchilar turahida maqolalari, ham spektakllar kirgan. Shuni o'qiyman. Avvalay boshqurt tilini olganda, boshqurt adabiyatining eng yaxshi kitob bilsa. Bizda ko'p endi tarafini ayirib aytgan boshqalar o'qiyasiz. Ammo hunga yillarda saqanni, masalan, shoirlardan men atarim Reis Tülak'tan mende ikinci kiyisi degan şiir. Bu Baymak'taki Reis Tülak bu bizim Arami Garip Afirmak yazgan şair. Kızganız karşının ult iklim propagandalanmağında. Aprozaytlardan bugünkü günde atarının şununla Alibiya Baymak'tan Tansıpan Garip olanı. Mesela böyle kayıtgen pintologiyanın Ruslar da başka halklar da Tatarstan'da vasıttı bütünle yaratıp koydular. Avvalay bizim bütün yazıcılar alganda Mustafa Kerim, Zeynep Yusuf'larda kim sizga eng yaqin? No, keyifga qarab bir kunga birov yaqin bo'lib var. Ertaga kunda ikkinchisi. Yani neyse sizin kitaplar qalar diline tercüme edilgan? No, belki olarga o'xshaydi. Bu qadaq tilini aytib meniki boshqa tillarda da bor. Shu Qirg'izistonda, Suvashtarda, Tatarlarda kitap bo'lib chiqqanda, buna O'zbekistonda kitap sig'ib yatar, o'zbek tilida. Belki shu men ko'targan temalar boshqa xalqlarga yaqindir, belki shu g'alaba endi. Nechta deb o'ylayman. Onu hep o'zingizga beradi, tarjima etib sağargatib. Alla ular o'zlari yo'q, birinchi kelib chiqdi o'shlay xat. Ozarbayjonda butun illardan yozuvchilar yelkor Baku qalasida shunda shoir, bildali yosh shoir Qozog'istondagi bidan bir bo'lmada yashaydi shunda. Вот. Men shunda rus tilida kitobni to'plab ketganman, ne оставляйman. Shuni qaytib anda samolyotda o'sib ketib boradim dedi Moskvaga, tergala o'zbek yozuvchisi bo'lib turayin dedi. Ham qaragan shu o'zbek yozuvchisi ilab turayin dedi. Shuni ho'rayim. Ne ilayim? Alla bir давлениеmi qiyin bo'ldimi deb. Yo'q, kitob o'qiyman dedi. Shuni nida kitob deganda mening kitobda ko'rayotgan. Shuni o'ylagan. Avval Aygiz menga o kitobni birayotgan mo'g'an qidiqtirib qaytqasi kiribman degan. Hatto kitoblar balki ko'pdir, o'qib o'tirmasdayman. Shuni qaytganda o'qigan, o'xshagan, shuni u tarjima ettirgan bo'laman. Adamda tarjima eta boshlagas, menga xabar etdi bu turali. Buni Aygiz qarayib, biz Qozog'istonda lasara o'ynaymiz deb ishlat ketdi. Shuni qadaqlar mening 5 ko'p taqdir siqdi. 5 kitobim siqdi Qozog'istonda. Spektakldan da qo'ydilar. Şu qadaqlardan ko'rganlar qirg'izlar, ular qadaq tilidan qirg'izcha tarjima etdilar. Qirg'izlardan ko'rganlar o'zbeklar, ular qirg'iz tilidan o'zbekcha tarjima etdilar. Mana shu yerda ketdilar odam. Mana uchrashuvlarga yurgan bitindi. Qadaq o'quvchilarimi boshqa kitob o'quvchilari nima ham ayollar? Men ayirmayman ulardan. Ular bir ishtiranda. Bu qayerda men tega ulardan da tilda сөйләшә alam saqqana. Вот. Ikkinchisidan Öyle okulsal otikler bir-birinden ayrılmayın. Biz mentalitet boyunca pek okşağanlar halklar, Kırgızlar da şulaylar. Astana elekki yaki hazır Nursultan dinler bitinde şu qala nesi bu?
Үфүнөн ны кайрыламы? Ну, матур, әлбетте, ул бит яңын кала бит. Теге Дубайдагы клубында. Шөтө эшләгәннәр, матур итеп эшләгәннәр. Охшар миңа бу кала. Шул исем үзгәрттеләр бит, шуны әйтте. Охшар бит шул. Ну, әгәр күпчелек халык шулай итеп үзгәртергә риза икән, кулсалыга гына кала. Әгәр Башкортстан халкы Өфөне үзгәртеп киһәләр, без үзгәртте дип ситяктан кеше килеп, бер кем дә каршы тора алмаптыр. Чөнки һәркем үзенең өендә хуҗа, һәркем үзенең кануннары бар, шулай итеп. Шуңа мин элек каларда күп үзгәрткәннәр. Моны мәсәлән, Петербургта ләнсе тапкыр, Ленинград булган, Петроград, Петербург, Санкт-Петербург, шуңа 5-6 тапкыр үзгәргән шикелле бит. Бүген Өфөлөң Мортаза дип үзгәрттеләр, охшар. Әйдә булды. Ярый. Менә Төркия халыклары арасында кай халык барыбер иң кунаксыл? Иң кунаксыл төрки халыклары арасында. Һәркемне күзенсә. Но казактардан башкорттар ныграк дип әйтәләр. Нишләптер миңа шулай тоела. Так, алдаксы исемле китапта язылган нимендәй хәл вакыйга әйтәр. Ну, унда ни турында язылган? Һәр битендә яй көне күптәр акча эшләйләр, мәктәпкә балаларын киендерергә имеш илә хатып битендә бит. Авылдарда бирәләр. Бер гаилә шулай итеп уртаса яшәгән гаилә инде шул балаларын мәктәпкә киендерү өчен елек хаткандар. Һәм буларга фальшивый акча биреп киткәннәр. Алар магазинга баргандар да буларга ябырылгандар, һәтбезгә фальшивый акча китерергә шулай булды. Ну, мына кешенең хезмәте юкка саткан шулай теге беренчедән икенчедән ул кешегә бит кыен бит шундай хәлдә калмас. Һәм шуны уйлап мин бөтен тормышта ла алдаган сөйәктә күп була икән кешеләрне. Шуны уйлап уйлап йөрдем дә, үземдән эпизодтар уйлап сыгар, шул алдаксы тиян повестьләрне. Бunda әсәрдә иң алакта билдә була инде кешенең мәкәй. Буларның алдаксы түгел икән дә. Хәтта башта буларны гаеплиләр инде. Ну, монда төп мәгънә бер гасында кешенең гаепләргә ашыгырга ярамый. Һәм кешегә хөкем сыгарга ла кабалмага ярамый. Кешене аңларга, аны хәленә инергә тырышырга кирәк дигән мәгънә инде. Курслар елы кабул итте. Ну, әле китап булып аерым сатман ул журналда гына сатты. Но Кыргызстанда мәсәлән, уны аерым китап итеп сыгару өчен кирешүгә кул куйды. Тәһәр икис китабы кызык бул тормыш китабы нимә турында? Кызык бул тормыш ул нәмә китерәндә. Юлда төрле хәлләр була бит. Юлда мәсәлән, машина бер генә китеп барганда. Ну, көн һәйн. Шуларда мин әйтеп бардым да, ятып бардым да, кешеләрне бер күлдереп алайым дип шуны әйттем. Ядым аерым китап итеп. Кешеләр ата әйтләр да исәде китапты укыгасына иланам дигән дә мин уянып кала кешеләрне күлдереп алайым. Шулай мин шул идеяны ядым булай бардым. Бер ел элек октябрь айында баштырамда иҗат кисе. Нисек идея килде? Ну, беренчедән идея минем үземдә килеп туды. Утырыш миңа бу вакытта булган. Һәм дәмәкәй, ну нишләптер кеше әйтә бит монда 50 яшькә җиткәч шулай үткәргә лайык инде дип. Әгәр минем әсәрдән бик кешеләр укыйдылар икән, халык белә икән, шун башка дуслар да ябарга сәбәп булган минем. Сугыш дусларым килде, татарлар, халыклар. Шулай дип эшләнем һәм идея туды беренчедән миннән, шуннан безнең мәдәният министрлыгы бик ыңгай нитте хуплап сакла һәм Башкорт академия драма театры коллективы. Шулай дип эшләнем икән. Баштырамда еш була. Еш була, мин спектакльдә карайм, анда минем дә бер әсәр бар içinde. Калдырма сәясәтләре буенча хыялга каршы дигән спектакль. Ну, кешәндә мине күрһә, каһирле шаярты бар улар инде нәкәт. Абдуйда хәдергән генә спектакльләр йөри икән. Юк, мин бөтенләй дә филармониягә йөрим, опера балет театрына йөрим. Ну, балетны карамыйм, операларны карыйм. Һәм яшьләр театрына ла, курсак театрына барган. Булай йөрим. Опера белән балет нимә белән аерыла? Мин бер гасында аңламадым. Операга җырлайтар, балет бейгәр шуны мана аермай. Касан берсе тапкыр баштырамда барды. Бер
Элекке сақтама или Юк, менің Өфеле ул тикмәлек булган булмаган бит инде. Беренче тапкыр килде мин 2006 елда. Урал Батыр эпосы. Куйлай ул вакытта яңшымам. Мин студент идем беренче курста. Мени ул вакытта актриса Гүлем Бәйрәмова чакырды. Ул бидан якташтар бит инде. Ул да Хабиловтан Арслан Бәйрәмов. Вот шулай иткән, әйдәки карарым дип шуны караным да, бер нәмә аңламадым инде шуны мен караным инде шул. Карагас аңладым бер экен меттим. Әле бер актердар әле ничә геройдыр диләр, мен аңламадым бер нәмә дидем. Шулай булды инде. Ул вакытта мин үзем дә бала булган инде. әйтәйек 13 елдан ашлы вакыт үткән бит инде һәм беренче килгәндән алып хәзерге көндә баштан үзгәргәнме? Үзгәрде, анда традиция һәйбәт һаклана. Һәр вакыт шундай профессиональ артистлар әзерләнер. Теге күп театрларда булган бит инде. Шундай отбор менә Мәскәүдә укып кайткан бит инде. Әле бер төркем укып йөриләр, киләләр, югары мәктәп үтәләр. Һәм бөтен милли театр сәнгатын алар яшәтәләр. Каданска бердә меңгә түгел китеп барлар, уллар бит инде бит. Шуларның урынына яшьтәр киләләр. Менә шул күсәгелеш аларда һаклана. Шуңа бөтен театр бөтен бренд дип әйтергә була. Татар Нур театрында булганлар. Була, потому что мен аны алып түгелешем. Улар аерымны кайгылалар. Һәр бер халыктың үзенең спецификасы бар. Аларның да үзенең тамашачылары күп йөргән, залдары һәр вакыт тулы. Кстати, Нур театрында кешеләр күп йөргән. Үзләренең репертуары бар, үзләренең халык яраткан артистлары бар. Сәвия Сираева анда эшләй, ул яшьтә булалар. Һәркемдә үзенчәлеге инде. Мәсәлән, калдырмасы спектакль бар, гарантияң билет күпме тора уртасы? Бер 500 сумга тикет. Бездә театрда әллә билет кыйммәт түгел, балконда 7 сум тора. Кеше күп йөрүме баштан? Йөрү, һәйбәт йөрү. Кайбер бер спектакльдә анда билет алып кыйммәт иде. Шулай. Нисә кеше хәя икән? Әле 600 кешелек залмышы. 600 кешелек. Мин килдем, Калдырма әсәр әсәрен нисә көн яздыгы, аймы, елмы? Ярты ел яздым мин. 6 ай. Шул университет беткән. Мен әлбәттә университетта укыганда яза башлаган. Әмма ул насар килеп сыкты. То есть минем тәҗрибә юк. Һәм алар 11 елда Башкортстан гәзитендә эшли башладым. 11 елда. Шул елларда яза башладым. Все шунда тамамланды да. Ул вакытта Яусар Сабиршев про секцияны тәкъдим укыганлар да. Китап итеп сыгарлык студент шайтып тапшырдылар. Шайтып ала китап курсы килеп сыкты. Ул нинди максат белән яза башлаган? Беренчедән мин теләдем кешеләр ата-әсәнең кадерен белән. Һәм гаилә үсүнең нимә икәнен, ятимлектең нимә икәнен кеше белһен. Һәм оннан шул әсе дөреслекте күрһәтә. Һәм шул аша кеше бер-берен кадер итәргә, гаиләһен, ата-әсән кадер итәргә өйрәтте. Шуның икенчесеннән тагы шуның үсен ядым. Мәсәлән, бит тәрбияләнгән балаларда 100 бала булса, шуларның якынса тукханның ата-әсәһе тирәйне. Куялмый китерәгә тукхан баланың ата-әсәһе тирә алып баланы ташлап китте. Һәм бу статистика буенча шулай. Шуга кешеләр балаларын калдырмагандар. Анда сөйнәл балалар иртә ата-әсәне алып бирә алмай. Шуны беләндәр өчен китапты яздым. Һәм ада китап сыгыр сагында миңа фикер үзгәртелде. Теге авыр баласы мәллә нимә шундай исемнәрне үзгәртте. Мен әйттем, юк ул өндә булырга тиеш, калдырмаса дип. Кешеләр балаларын калдырмагансы. Чөнки яңа булса, укыясак шуны. Менә миңа бик күп әйткәннәр бар. Менә мин китап укып калсам, бер касанда ниндәй генә авырлык булһалар, балаларымды сихтиятка калдырып китмәсәк дип. Менә шул максаттан язылды бу китап. Язган вакытта шундай дик зур уңышка өлгәшә бу китап дип уйлап булдым. Булманы шул. Уйламаган. Эске шәтә уйлаган мен. Тагы яхшырак итеп яздым. Нисек килеп сыкты? Беренче тапкыр шулай кеше халыкка охшай башлады. Шулай килеп сыкты, ул тәдә гәзиттә басылганда күп шылтыратулар булды, хаттар килде. Ала китап сыкканда мин больницада ятам. Һәм ул
тир атылып беткәйне. Мин сыккан сөз. Шулай. Һәм хатта минем исемдә дә белмәделәр. Районга барһам, әйтәләрне. Ана шул китапта язган язылышны күреп ярыйм дигән, хәтта ул миннән. Шундай хәлдә була торган. Вот шулай халыкка ошаны ла, алак китте инде артыган. Руссага тәрҗемә ителде. Белмәм, минем колга татар телендә язылган шул әсәр киләлектә һәм шунда язылган 130 мең кеше укыган. Шул һәм дөресме? Ул хәтта күбрәктер дә инде. Чөнки уның әйтәм китап булып чыккан варианты гына 50 меңдән артык китте. Бер китапты бер кеше генә укымый, шулай исән. Шуны интернеттан бана мәдәният министрлыгы ул вакытта не эшләгән. Китапты электрон форматка күчерәде. Шуның аша мин подпис куйдым на безвозмездной основе китаптың электрон вариантын кулланышка бирәм дип. Ул интернеттан нык таралып китте. Һәм аны мына бер сайтта караган 100 меңдән ашу скачиваниялар булган инде. Ул шулай итеп нык таралды һәм абынан да шул күп сыкты газеттарда бит инде башка республикаларда. Хатта миллион укучы укыган булганда вполне возможно. А был исәпкә алынды куелганда басылган газет журналларның тиражы һәм китаптың тиражына рәсми рәвештә. Шулай. Әлеге вакытта нисә тираж, нисәмен? Ну вот шул китаптагы 50 меңдән артык китап булып чыккан. А журналдар бар шул бергә шул 7-6дан артык инде. А булай электрон Нәйтәрен ханаганда шул сынап та бәлки миллион кеше укыгандыр да инде аны. Аны нисек эшләнә? Һәм китапта мәсәлән яздыгы да апарып бирә бер. Мин хәзер уже тәҗрибәле кеше. Нәшрияттар әзерләгән сыгаралар. Бар мөмкинлек әлбәттә, мин башка сәтәдә сыгарам. Бар мөмкинлек шул, мәсәлән, тура иң беренче сыгарам Казакстанда. Чөнки алар мине һәрбер китабымда көтеп торалар. Или кыргыздар шул калар битәләр, менә әйтәләр инде. Хатта кыргыз хәл булды, Кыргызстанда булган. Бер нәшрият менән килешү төзүдек, алар мине бөтен әсәрләрне кыргызча сыгара дип. Һәм икенче кеше бурайында тоже нәшрияты бар, тәрҗемә итеп, тәбәдә сыгара инде. Мәйтәм тегеләр менән килешү куйган, алар менә уже хукук бар дип. Әйдә бирә бирә, үдәр талашып иттеләр. Шунда кыргыз Нисә хаты бар ул китапта? Так, ну 200 бандырак кәмендә 200. Ул китапта хатылган һәргә ниндидер? Ну әлбәттә. Әлбәттә. Мәсәлән, нисә процент? Мәсәлән, 200 китапта хатак, димәк шул хак һәргә. Ну төрле нәшрияттар белән төрлесе инде. Беләгә бөтен экономистлар әйтмәй, но калдырмасы тәүбе тапкыр сыкканда 1 миллионер булды. Чөнки миңа анда бик вакыт килде. Миллионер? Мин килдем, Хәзер шул әсәрдә баштан аяк сюжет линияһы буенча хоралар бар. Иң башта түгел шул сәскә дигән кылгай бар бит. Ул спектакльдә тыңлар. Мин спектакль карап, мәсәлән, укытман. Юк, сәскә дигән вариант ул нидеке? Салават Абузарның инсценировкасы. Ул минем оригиналдан нык аерыла. Теге инсценировка саткан геройдар теләп итте. Экрандарымызда. А миндә анда Ильяс дигән төп герой малай. Атасы һәм балалар йортына тәрбияләнә. Һәм аның шунда булган төрле хәл вакыйгалар язылган. Исем барлыкта Ильяс ул минем. Ничек исемлеге белдерә? Ну, مثلا مستقرين مثلا برضون تقلاص عندك انت كيف حتى مستقرين على مثلا زين بيشون ناي هذا قديم يمشي نو زين اختيار معنا مثلا وين انت مش نقال عبندل شوي برنسنا ولتك دокументаль قاعد يعني كده وين ديش مجاها شو أنا كنسنا نبغى شوي دокументаль لبتان سيتلا شو يسون كنسنا big motor bullet mevlin daha istiyordan çünkü ne onda motor heyet görevindeki hatta kişi türüdün maktanacı. Şu an ikincisinden üçüncüsünden İlyas olbedde Müslümanlarda heyet nagana değişim şey. Hızır İlyas yoldaş bulan şulay yapılay teyze içinde. Şu an mevlidanım da şöyle yaptım. Hem tağbırın ki İlyas oldu kalkan ise ya da ona ticaret ultramada.
Шулай гәс җадым. Мин әтердә укыман, мен спектакль караным, татар сайын ул. Һәм тәрбиясендә ни өчен укытты бу фал итеп сагылдырылган. Уфа итеп. Ну анда в общем китапта һәйбәт тәрбиясе бар, насарлар бар. Насарлар нигәлер күбрәк булган. Но уны язарда бит инде ничектер мин шундагы атмосфераны ныграк бирергә тырышканмын микән. Һәм күңелдә йөрткән авыррак моментлар күреп булган икән, шуңа шәп ятганда булган. Ну бәлки шулай кирәк булган. Әсәрдә Фәрит дигән персонаж бар да. Бар. Шуның һеңлеһен сөйгәндәргә хатып йөрү. Ысын булган. Юк, ысын булган ул малай миңа шәп фәйдәне уларны атаһы эскән көйне хатып йөргән дип. 90 елларда әллә булды бит инде. Ул егет тун язмышы теге аның үлеме генә үзгәртелгән. Мин аны һәр вакыт әйткән бар теге. Әдәбият кануннары буенча әсәрдә көчлерәк итеп үстерсен, шулай итеп эшләгән. Булай ул такта ул герой тере, аны һәңлеһенә булган хәл ул ысынлап шулай булган хәл. Булай әллә белмәй кайда икәнен. Димәк, әсәрдә сәскә исемле тылгай юк. Юк анда юк. Ул инсценировкалар. Менә бер шундай бармы кызыкай, әсәһе шылтырата дип постоянно уйда йөри. Сынында яны хатада дип. Сынында ул юк. Менә бу бөтенләй режиссерлар юкса. Инсценировка вариантында шулай итеп үзгәртеп кертелгән, но анда Амилия дигән кызыкай бар, шул героиня инде ул бит. Шул әсәһе белән ултыра инде. Бу көтә аны касан килеп алыр, башкаларга шул мактана инде бага хат килһәлә, күстәнә сибәрһәлә, әсәйне бәрдә дип шундай героиня бар. Ильястың атаһының мираҫы ул бете була. Һеҙҙең дингә ҡарашығыҙ нисек? Ну мин һәйбәт ҡараштамын. Әлбиттә мин әлегә тигән фанатик түгел, теге булай ҡайһы кешеләр бигерәк фанатизмда. Минеңсә ул дин әлбиттә кешегә кәрәк. Сөнки кешегә йәшәүле иңрәк шулай бит инде. Әммә дин минең уйымса кешенең йөрәгендә яшәргә тиеш. Төрлесе кеше ҡарай бит инде, әйбәт. Нисек дә әйтергә. Мәсәлән, мин бит 5 тапкыр намаз көненә укымаска мөмкин, әйбәт. Әммә мин бер кысында кешене нурламайсам, бер кысында кешене юк. Әйбәт, уларга карата инде насар кылык эшләмәсәм. Уйымдан күңелдәге ниндәйдер теге шундай изменение бар. Менә шулай һәркемдә әлбиттә булырга тиеш. Ну төрле дин кешеләр бар. Теге дин был, әммә в конечном итоге аларның бөтәһенең дә бер максаты бар. Кешеләр матур яшәгән бер-беренә карата насар булмаһын дип инде. Димәк, һеҙҙеңсә дин һәркемдең үзенең һайлауы. Ну, һәркемнең күңелендә булырга тиеш ул. Мин килдем, Так, бөтәһен дә борсыған һорау, ҡалдырма әсәй китабы буйынса ҡасан кино төшөрөләсәк? Ул миңә ҡаҙаҡтар әйткәндәр, эшләйбеҙ дип инде. Ҡаҙаҡ телендә. Ҡаҙаҡ телендә. Шунан татар дуҫтарыбыҙ да ошондай тәҡдим булды. Беҙҙә Башҡортостанда ла ошондай тәҡдим булғайны. Но әлегә бөтөн нәмә ул теге аҡсаға бәйле башҡа кино төшөрөү, тем более был. Мәҫәлән, беҙҙә Башҡортостанда уйлағандар хатта сериал, аның буйынса 11 сериал эшләргә. Бәлки киләсәктә булыр. Йәиһә уйлаған кешеләрнең шул бойынға ашырылыр тип. Әлегә мына конкретно тотонолған юҡ инде. Эш әлеге ваҡытта бармай булса. Башҡортостанда тәҡдим булды тиерлек. Кемдәр? Ну беҙҙә мына БСТ-ла ул ваҡытта Зелия Сәғәтиева ул уҡыған да, шул Айгиз әйҙә күрештек, ул хатта инсценировка эшләгән телевидениеға тип. Шуны ул аҙаҡ аны бит инде биргән театр кешеләренә. Мә уҡыҙылар тип, аҙаҡ шунан һуң ул спектакль булып килеп сыҡты бит. Шундай аның яҙмышы. Әнүр Асҡаров йәки икенсе берәй Булат Йосоп беҙҙең режиссерҙар тәҡдим иткән юҡ. Юҡ, алар тәҡдим иткәндәр юҡ. Һуңғы 5 йылда һеҙ башҡорттар араһында иң яҡшы, иң текә яҙыусы тиҙәр, килешәһең. Әллә әйтә алмайым. Улай итеп әйтһәм, әйе тиһәм, башҡалар уҡ киләсәк. Юҡ, һәр кемдең үҙ юлы инде ул. Но
бүтін тігі қарағанда дұрырақ бұлар масштабта еді. Кімдер анда бұтшылыққа бүгін тігінде мұна әлі татарсында болып қатқайын. Радик бетінде бүдік түрлі ердерді ұл өдінен өлкәнді Айнур Асқаров режиссура бойынша бетінде, кино режиссура бойынша. Башқа өлкәлерге кішілер әркім өдің өлкәнді ұшылай тырышағаты іштерінде һәм конечный итоге ниндейлер кимәлдә үдеудің милләтті пропагандалауға, үдеудің сәнғәтті пропагандалауға үдеулішуді кіртәбідер деп әйтеге болады. Мына шулай. Мәселен, бір идәрі, меңа шөлді сюжет оқшаманы деп бәйленіп берген кішілер болмады? Болай енді ол. Болар. Хотя, көбірек тегі рахмат өдерін әйткендер боларын. Оқшатмаған кішілерді болай енді, мәселен, өзінің ешеген балалар өткен қорлар, бәлған шулай болайды. Мен аға бір қасында нетмейін, қаршылашмайын, әркімдің өз фікірі бар, демек ол кіші екенің әфәрімді оқаған, вақытын еңе бөлген шулай бетімді. Һәм не? Мен алға барғанға рахмет ілемін. Сүнки хені кел мақтағаларды қиын болып кете ол. Бір интервьюді қарағай, мен универсал ядосы тенегі, ол есек анау. Универсал, яғни ол нейді теманы алғанда алырды. Мәселен, мына біздің ұлы ағайлар болған әбет. Мәселен, нендейдір халқырдың шымдай эпизодын яғанда, яшыл кішіне арналған башқа халыққа ол қыдық болмайсақ. Мәселен, қара қалмады, башқа халықта, мен айтмайым, ол сынапты бек кәрәклі әфәр, хайбет әфәр, но ол башқа халыққа ол текім кәрәк болмауы ихтимал. Бігетті әлік уақытта. Шуға шул көрліктен қарағанда мен тырышам әсердарды ядырға бәлкі келесектен менің қарышым өзгер, мен әлі ешмін бітінден, сақына етәрірәк мінді. Көзімінде тұтам универсалырақ болу, то есть хенің әсерімді башқа халықтарда оқып, яқын қабыл етсен өсін. Мәселен, менің қалдыр мәселе башқа кіші дегенде ядылмаған етіні берердер әйбет. Шулы кішілерге қас проблемалар көтерілер етінде. Шуға буряттар да оқидар, башқалар да, Азербайжанда журналда батқайындар, олар қалай аққан енді. Шул вақытта автор олар бітті башқа кіші аяған етінде. Мен шыны көдімді атқан. Хотя мына мұстакенімді көп мәтірдерін қарағыдан, құла универсал әтерлері көрек. Демек, бүтін халық қалай яқын болған темалар көтерілі? Шулай. Менің бөлімімсі әді ешеген дом әдір уже яғылған. Шулай. Не өсін оға белесі қан? Мұна мені әр уақыт әйтілер айгіз яқтырған түр. Фәтіп мені еш интернетті ола кәлдір мені яратып етімен кішаш өтіп етілер. Мұнасында ол олай түгіл. Мен білмесінен министр да түгіл, бір кім да түгіл. Вот шындай қәл. Рәсейді түгіл. Башқұрстанда 21 балалар өрті бар, не бет? Шунun 4 учреждения ғана Беларит'та. Көреуіме кетірейін. Нейді, Беларит'та приют, шунан дом Крудника, Сермен балалары өті, Уйзен балалары өті, 4 учреждения. 4 өнделі балаларын таштап кеткен қалдырған. Бір рай қалған 4 учреждения. Hem biz elbette ötkende o vakitte yüzer ballar ayırmayın kaybede bulmaya uyuşa yaşayın. Adak ettiğimde Rusya'da program kabul edildi Rusya bir süre. Şuna yaraşlı ballar da ailelerle verirler. Ballar öten kemetli ülkeden Rusya'da şunda siyaset var. Hem ballar da bir küp patronat kaldılar hem bugünkü günde o vakitte indi. 15 milyon bala kalmayın. Yani بدل يكون يكشر بالملايين شغلة بدر بالله بر بالملايين شوي يعني هم نمكي عنده حتى من في كان بالله عنده بر 15 ما يقدر من بالله وهاي 70 مساحة نتكلم وطي شو هاي optimizatsiya شو арқылы балалар ұрттан яқтылар. Но бұндай наверное жоқ. Шулай. Но мен әр уақыт айтам, шул принципте қалар. Менің пікірімше балалар ұрттары олай көп масса оларға тиісті ғой. Hem bizim halkta da öyle tradisi olan balların bir kimge kaldırmağında hatta benim de şulay ödevimde kalbas balar da öteydi. Bizim ataya şeyde yok ne hem de çok bala bir dağlarlık doğanlar yok ne. Şulay. من كلدم
3 тапкыр буны бастырдылар казак телендә. Бу иртәге сез баласы. Буны тоже казакса. Шуннан шуннан нәмәкәй. Менә бу кыргызча сыккан китабы. Бұл қалдыр мәсейдің әсерінің. Бұл қалды мәсе кыргыз тілінде. Шуны мына 3 тапкыр бастырдылар. Қазақ тілінде, то есть. Шуннан рус тілінде сардылар. Алматыла. Нисек 3 тапкыр? Тәуде 3000 тираж булды ла, азықта ничек? Хатылы өтеле тагыла сыхарлар. Шунда хатылы өтеле тагыла шулай. Шуга һәр бер вакыт сыккан һәйин теге тираждары язылып тора инде теге күпме ниткән. Бұл мына икенче китабымда казакча сыккан. Әкият һәд баласак дигән. Ошоның русча тәрҗемәһе Амна балай. нимә торганда? Бұл балалар йорты торганда. Бұл шуның дәвамы икенче өлеше. Шуннан Қалдыр мәсейдің дәвамы әкият баласы. Рус. Демәк, өченче Минеке китабым атала Уран балалары дигән башкортча. Менә ул русча Дети улицы дип атала. Шуннан кызык бул тормыш дигән юмор китабы бар иде. Һәм әле менә алдаксы дигән ядым. Менә шулар. Хотя менің ялган әсәрләрем күп түгел инде. Просто алар күп тәрҗемә ителеп таралгандар инде. Нисә китабыгыз язылып сыккан әле? 4 ай. 4 ай. 4 китап. Шулай. Менә бул сугыш яңарак кына сыккан. Ау инде әсәр. Шул калдырма әсәй. Нейдә сугыш дәүләт нәшриятында менә Шупашкар. Нейдә Чебоксарда. Сентябрьнең адагында анда презентация булырга тиеш. Нисәмен тираж? Ана булар 1000 тираж дәүләт заказы буенча китапханалар өчен. Бу теге массовый хатылу өчен түгел, китапханалар өчен чыгарылган. Сугыштарның дәүләт заказы буенча сыккан. Шулай. Баягы ишетеп калган мәктәп системаһына индирелгән дигәндер. Калдырма әсәйде укыйдар 11 класста. Нейдә? 11 класста башкорт әдәбиятында. Һәм Кыргызстанда укыйдар. Анда нейдә кертелгән? Средний специальный учебный заведенияларда. Колледж, техникумдарда кыргыз телендә укыйдар аны. Шулай. Нык кыскартылган була инде демәк. Өлештәре кертелә. Теге нимәкә? Теге әсәрдән өлеш бирелә иң кызык өлеше. Шуны әйтләм. Алак теге табып укырга дәвам итеп. Шулай. Бұл менің 30 яшымда сыққайыны. Дети улицы, бұны Мәскәу сығарды. Теге ел хайын Башқұртстандан ядушыларды ебәрілер Мәскәуға әсәрдәрін рус тілінде. Шында Мәскәуде комиссия бар инде. Һәм алар қарайдар да шуның берәйһенә нәтиҗәләрендә финанс акча бүләләр сыгарыр өчен. Менә бұл шул Мәскәүдә комиссия карап ошо китапты сыгару өчен финансланыла шул федеральный программа буенча сатты инде былтыр. Шулай. Мин килдем, Ба, һәр яшәгән вакытта һәм һәр вакытта балалар йорты аерыла. Хәзер бөтенләй тормыш кешеләре аерыла. Вакытта безнең университетка укырга килгәндә телефон кешеләрдә кирәк иде. Хәзер мөмкинлекләр кешеләрдә башка. Бөтенләй үзгәргән. Шуңа хәзер әлбәттә нык аерыла инде. Элекке вакыттан әлеге вакыт. Аны тәртиптәре буенча аерыламы хәзерге балалар? Элеккеләрдә. Һәр яшәгән, оның мише булык. Нисегә әйтергә икән? Аерылалар инде ул. Нисегә? Хәзергеләр яхшы, Хәзерге балалар тәртиплеме? бик төрле балалар бар нык шундай тәртипле, бигрәк тәртипсез, чөнки шундай әйберләр турында без һөйләшеп алган әйберләр алар уже мәктәптә беләләр, һинең карамда яхшы атта беләләр. Шундай балалар күп бит инде хәзер. Шуңа күп нәмә тәрбиянән тора. Инде мөхиттә мин һәр вакыт аптырайм, без менә шундай мөхиттә үсеп тә барыбер дә үзебез ничектер тәртип һаклап кала алганыбызга. Чөнки бүрләр арасында бит инде бүрләрсә үзеңне тотыр кирәк бит инде. Мин үскән мөхиттә күрәләттем. Шундый мәкәй кайбердә кешегә карай да, мәсәлән, мин университетка укырга килгәндә аптырайлар иде. Без шамайбыз. Үләй торган ким бер зур җитәкченең балаһы икән дип. Кешенең просто үзендә установка куя һәм шундай мөхиттә без үсәк тә тәртипле булып калдык. Демәк, балалар йортында тәрбияләнү һәм гаиләдә тәрбияләнү алар аерылмаска мөмкин балалар.
Ну, ол айырылайды ол бара бір әсә ата-анада екенсі битінде. Бек қатмырлықырау, мен ойлаймын, кішілер сөзін ұғайындылар өтерге тейіш. Теге ол қиынлықтарды мен әлігі күнлен гінен сығыр айтайын. Шолай егіл һәм бұл айтығы ойлап қарам көп мейілдар өткен. Олар әлбетті бек зор ханалдар, ауырлықтар ашайын өткен. Әр вақытта елдан ядырға мүмкіншілік көнді бар. Мәселен, тегенде сақырадыра, кесмеді мән. Есіп алайық шында. Башқа түрлі мәселелер шылай өткен. Мен барға ихтимал, оқуымды ташлап қалдырып кетерге, университетті ташлаған менің әр вақыт мүмкіншілігім болды. Әмен әр вақыт өзімден сектортек бергенде атыптым. Херге келген бөлектер сағында ілешек, инейден мені ойып бөлек тетезер. Темі шоңқарда шылай ядылған. Есеп кетті. Ну, анда әсәрдә малай Ильяс ялнай қардан жүгірәбісінде. Бұл адалайды, тәгәрәйді. Һәм шунда кішілер үлелер бітінде. Бұл айгизман болған қәл, білек сяқта темәт. Баларында адала бұзген, аяғы жүген, әмеге гүл енійік үләк дейді бар. Хатта хәтерләйін бір мұна Биялил, Баймақ, Қайбулла яқтарында бір тоқ енійіктар бергенлерінде түрлі-түрлі. Ну, әлбетте мен аларға шunu сөз рәхмәт тілеумен, шул типі приятно, неге ихтибар болғанды. Өзім кейем, туғандарыман бұла кеттім, достарыман бұла кеттім, олардың аяқтары өшімен. Именно иште қалған бөлектер. Ишат кеселерінде жүргендер яки орамда кетіп бараға кәдің әтәрі оқшаны деп беріп кеткен бөлектер. Ну, ондайлар көп енді ол. Менің хатта өдемді төге шулық портретіңді ішләп кені бұла кетелер ешқына. Орта Азия елдерінде теге нейлерден, теге мүгеддерден ішлеген түрлі елдерінде түрлі. Әр бірі қадірлі çünkü кішілер өзінің көңіл елін ең тамшаған ихтибарын шулай. Но бір картина бар менде, мәселен, Бурят Республикасында түрмелі ұсырашуда болған қатын қыздармен. Анда менге бұла кеттілер шул қатын қыздар түрмелі ішлеген бір картина. Мына шул хақына менде бір ихтиялықлар. Но мен әр бірі өңнің әмейінде бұлак. Мәселен, шул Совет әдебиеті классиге Сыңғыр Айтматовтың ручканы менге бұлак еттілер. Шул хақына менде. Ахмет Лутфулин бүйік рәссамдың картинаны менге бұлак еттілер. Ол бар. Ну, шундай әйверлер, қырық әйверлер көп еді. Бурят ела, бұлдың темегер бурят тіліне тәржіме етілген. Бурят тілінде спектакль бар, бурят тілінде. Китап? Yok, kitap variantı değil, но ол спектакль деген инсценировка тәржіме етілер, бітінде бурят тілінде. Бұлардың академ театрында бара, шуға буряттар мені яқынды көрі, ел хайын мені сақыралар өдеріне, бұғары кемелді ойыштыралар, хатта Бурятия Республикасының еткендей башлығы, менге бұлақ етті китаптар, түрлі анда буряттардың фигуралары түшірілген сувенирдар, олай үз тапқыр болдым мен анда. Анда Байкал коллективі, матур ек. Мұна яқын арыла тағылы бар дейшмен анда. Нендей мақсат кені? Анда бір республиканский колледждің юбилей была. Шунда мені директор сақырды. Юбилейні һәм икенсінің анда екі университеттен менің мана сұрашырға тілектері бар. Оқушылардың. Шул оқу йорттарының етәксілері еттен бітірге самолетқа билет алады, бітіне ұйыштырады, әп келеген деп. Шуған мұна менде жолы шул бірінші ештерде шақ қайтырға тілек бар әмін. Яқып тіліне тәжім етілмеген? Спектакльде оқым? Жоқ, анда жоқ. Әкетіп басақ Яқутса журналда сықты, Чолбан деген журналдарында. Шолай Яқуттарда бар ай. Бұл ғырау, не үшін мұна башқұрт ештері Айгиз Баймухамедовтың әтәрдәрін оқырға тейіш? Бәлкі оқырға тейішті білмеймін де. Мен айтып етмеймін де оқырға тейішті. Тұрмышта юғалып қалмақ өсін. Бірінде ауырлықтар алында берішмек өсін. Һәм үйдің алғана бұл мақсатта қойып алған тұлыр өсін. Қалдырмайса китабын оқырға кәрәктір түгел. Қалғандарын темак? Қалғандарын өздеріне тілек олысы. Çünkü kişi derisi kitapta okuha, artavandan тоже okudan tilagı kirtti olsa. Oldu. Rahmet. Görüşler bile. من كلدم